Assalamu alaikum, қазақ бауырларым. Біріншіден ағамызға чоң рахмат, ушинтип эки элди бириктирип, чакырып, ушу жакшы иш-чара уюштуруп атат. Не дейбиз эми, 2016 жылы көчмөндөр оюнда биз үчүн жеңиш болгон, мен үчүн кайгылуу күн болгон ал оюнда ошол кокустуктан болуп кеткен аярда тайлак эмеспиз эч ким. Ошо бизден келсе кечиргиле, кечирип атам. Биз жакта дагы жакшы оюндар болот, буюрса сиздер дагы биз жактарга өтүңүздөр. Биз дагы бул жактарга келели. Ошо кыргыз казак бир тууган дейт, бири-бирибизге барып келиш, катнашты. Bundan bir yana Ulantaylı şu köpörünü önlüktüröylü. Rahmat. Bara geldi, duval çapalak mıniki, kolunu alıp, kuşaktap mıniki. Abu da aynalayın palvandı mıniki, kolunu alıp, kuşaktap. Manas, bara geldi. Kalk beremiz berile, söz kezegi berile de. Bana Manas, palvan bağırımızla cenk iyi olayın. Jigitler, altıma gelsek atanın kunun geç degen bizden atam kazak mıniki. Barakeldi mine, Abu Palvan bağırımız, barakeldi. Mine Abu Palvan bağırımızga söz gezegi beriledi. 2016 жылы мен қазақтың туын желдіріп барғам негізші. Қазақ үшін барғам. Бірақ ойында болды, бәрін өздеріңіз білесіз. Дуға чапалақ! Бірақ о жерде дұрыс болмады да. Кешір! Mana o Kazak Abu Palvan'la birge. Barakeldi. Jigitler mana endi menga qo'l olsa, menga quchoqtasib жатыр menga Qozoqning palvoni men Qirg'izning palvoni. Bir duo chapalaq qilib qo'yaylik. Barakeldi. Menga Abu Palvan aylanaymi, rahmat. Aka ko'rgan o'g'janar, shesha ko'rgan to'mpishar deb oldiga kelib bosni yegan Qirg'izning bos palvoni menga hurmat qilib o'tir. Barakeldi Abu Palvan aylanaylik. Qo'ling yurib bugungi to'yning oxiriga salom nasib etsin. Barakeldi.